Oh, yung octopus grill. Janmit kapag suk kapag kemen nipi te menta kala de kapor benimbam dina gidan hangni hapo giliti te menta kani kani yo ka bahedo kani kata kayo ka ba idi ya kini ke jimbam durel adu kidokha adu katam adu lobster dengan tagi semprong bagi wei aling ini pet ngaruh ka kwa benodal di jimbam ne ini ba ini kita ke jimbam tiba juga iyo na kami sa yung kadi kayo ka bahe ha sa bintungaro ibuan ha jibril kadi kayo ka ba maro ka kijat kumrib ibung na kadi kayo banban ni kijumbam do yaw nako ara ki fi minta pechene ka new di barakim kene new di gat de kuntahi de ngako ba kini sa ba kani ka video tani ngilada order way of the post kita ketam Mas kita kali kedok haduriau. Menyepit ya set penuh, ya sang ya hang. Manget punya enjoy ya kita video kita ni alah. Wah aman, kemarin aku nanti tadi dulu aku lagi kok terasa dibunuhin no. Bentang ini bam no ya kene ka jingbam duriau. Te kabara ibang sisa do kata-kata te ubas di udah octopus. Ini di octopus te kene kade kada duriau. Te yo pede pakane ka ja ka yo afrik. Kini ka ja ka bang la order kini ka dokha uni di octopus te uni di lobster te
dan sakatam ro kan sawan mat kaneka mataro untuk kami full enjoy up sikentah bam jai ini sedang no kedak ini tegi om hakko tuh arti baik kasihก็ความสลัด